Nia. Oba hemanie. Ufie na me be. Sawo. Na de ani. Say de abosoma tiatia no oba panimu no waye we. Oh. But they say fans. Fans. Anka. Fans be no. Je na me die. Asomu asie. Wọ́n sọ me ko bubu jo ofalese mu na. Police ni ba na be che me no. Na me suma ye bi. Ne bisa ko chim jasa tie ni. Na me suma ye fast head aka che ne se me jama de me kofa na me dimirika. Na me ko bo police ni ba na ma ne no so akọ chi ni bie. Enti ukokan. Makoka. Ami achi no. Iye ne onso wo tro. Na ko chi me na ya asam goto so mu nya no mu ani age. Na me suma ye wo mu bi. We are friend amebo people. Ba we are true. Amebo. Hey, mama na ti say. Hey. O wa e fe pa o kro kase mu na age o sa no. Da asema. O ma me ho ye. Ya ma na na aba. Wa ba. O kwa ase mechi ano, am Safowaa ase o chi ano why. Honorable Assembly Member AgyaAdu. I salute you, madam. Hello, sir. How are you? And please, you guys have you can sit there. Oh, officer, now where you there? By the grace of God, I'm doing well. I've never seen this man in this community before. Wait, now, Diu, Coco Cratchy. You mean the district officer? No, purchasing clerk. Purchasing clerk. Coco receiver. Okay. Otokoko. Oh, okay. Welcome, sir. Let me walk. We Kenya number 2. Okay. My bus Abu Sanko. Oh, okay. You're welcome again, sir. Thank you. I'm also the police officer in charge of this community. I can see. My name is Inspector Awo Yaa. Komi afo mlanti o mumpe bra bia bo o mbebo ntojo se koko ayebo na tojo no na agija na se na wasi apulu tu sento do kunu so nso onyetim ketewa no woko. Enti ya che no. Ya che no fast. Asemo. Me am say the police na chi koi. Chesi ma ya che no. Ese me di agro. Ba. O ko di tro. Hai. Me di ani mom di e me ntumi nkasa ye tro kire se. Ade oyemi. Krampo na me mpese me yensu. Ba sanya me hwese ne na omo ku okrom ha. E maayu an kanti kati semo. Mo mfa mo nsa no mo nan nya adwuma. Na de mo ye ne se nkrofo okunu na mba ku mo ti me hwedin na me se da bi we de. O se me de ko tudwa. Na ja me de ko pa hontoma. Bi sa na se ne tie ba me de man ko di tro. Na wo de ne de. Se ne utiri ho ne wa yi ne tie ne wo ye se panyin bi aye nkonkonzani. Na se wo wan ko di tro anka wo akwa asam na kire police ne nyina ma ebo ya. Da bi me ko kan. Na se me so me ko kan. Wo de ne ye tro. Enya tro eja ne so no ampa. Eja ne so no ko wiai. Na police wo payment. O de ai Payment. Wo ko twa wo police munyi payment wa bai ho a wo bitin anu afa wo kanta na wo se kai sa ne ye no. Se nua na beje fra pa wo ye kokonsani. Wo ye panyin bia. Ya ye ni age am nim samba kam ye ni age se ya maninye. Wo baji madwuma ye. Masoma ase kokoka. Awo Adepa. Yes, Inspector Awo Yaa. Obo ndi ma me Atuu. Ono so ko ye Coco Cratchy ni di party entry. Okay. Na Atuu no. Any high name a man for the friend. Come again? Atuu. Any high name. Nickname. You mean nickname? Nickname. Okay. Welcome again, sir. MP. Please leave my hand. You're holding my hand for too long. I am Mr. MP, aka Atuu. Okay. Yes, I know. Officer. Like I said, I'm the police officer in charge of this community. So, in terms of security or anything pertaining to the law, if you're facing any problem, you just let me know. I'll be of great help to you. Thanks. You just alert me. Thanks very much. Please leave my hand. You're holding my hand. Oh, I was going to say a baha, Sunset, the officer, you pet. I did be about to crew my piano. You knew crowd the officer man is straight. Or remember the man I before Marco. I'm more than 10 men. I can do everything myself. You can do everything. Yes, everything. Everything. Enka wose hu ya no. Utum ni ka
Send your camera ba ofie ya we chia me. Wo so to mirika na aba me fie. Wo se mame Safowaa news na nie asem ni say na tie maka cho so mo akomanto na me informant me dia akọ so wa wo adi mani to mirika ba wo ho anka me ba no so boy na odwane na ben no wo dwane nti we de enye ko de oni nyina no wo de komanya se wo ka wo na me ba so se age no ho de se wo ma wa yimi amakora ma manim kora ya sa mo ti asema be ka che me yesu pre wo pe animonyam ntam na me na da ha no nsuo hye na hwie gu wo so ana oh de bi ho ne hey are wo pa akwala bia mo agene wana akwala be na se we wa pa ho na we hwe fa so ma pa ho correct South Africa asa de bosoma South Africa South Africa e ho na ate South Africa ha e ho na ewe na de wo hwe ne TV so ha de wo yes wo boss abra we ya wa anye panyi a wo ba bi ye oda na ye panyi a sabi enye adwuma sa pese nya o emeso o mo sa de kala bi sa fra mu ma o ti ase de ofiri bi enso hia sa hwie mo se menya ne de enu an waka se menya ne de min sane no ana ekọ eni ya abodu ku hia me emfa ma da bi no ana ekọ hwe enu kurentin kura no mi twamo mo se mo hwe ma minute ma mo so de ama ebo o ya ogoka timitiri won de fans na bye bye yo ye AgyaAdu ene wo mom na wa titi wa titi ya ba me chacha wa sanka me ora gina ho me ba oba me ba senior ya sa kan sa oba me ba me se me ba ho wo be je di so ma me akotwa ntrato me so me ma me wo ma me akotwa ntrato so ma police na na be a che me e de to na kutuma me ka so me su makofu me sumija o ma me edimrika ko police station se me ma ko wi agya firewood ele be che ono ya be che me say e be ono asa na ye ka no wuti ono ya che ya ho da ana so o ba ne ba se o ma me no nti me be ti no woni on kasa tro ma me on kasa tro ma me because ya jimi sika se me nya tua wie no so ma me ye mistake a me donya me bo ma me rough o say te wo mo ye sa me se me bo ma me rough o ba bo hwan o wa jimi an o mo de on wo jama ma babo bi ma me babo me ma me na de o ma me ye na na branche ma me ye bo no mo mo say ka hulu se asam na o ka ma me o me busa ka me so o ma me se me just can you no so ye mistake a me bu no ene na me se jaka wajimi o bo me wajimi o bo panimu o bo panimu na bi o bo me o bo panimu o bo panimu sai sia o bo panimu o de kwabu ma na bi o bo ma no okay tobo oh Jebisam tobo panimu se minteje asama me ka mo bo me minteje ana me koro potomo jam dimi sia sababu pani sa entko me na yakono ye be na fish ada asia wa wi ke bedi sababu pani bra wo ya abo afa me koro potomo wo ya abo afa abo bra Mimi chaso. Bila. Mimi si mi chaso. Mimi bila. Bila. Me kwa kwa report mu. Bila. Ebo no abo me no. Asiato. Ka beti. Yale. Yale ti sewo. Wasi apotan fie. Wasi me pa bo akora. Apotan fie. Wasi. Jemade bi ti sewo. Asia. Na o de sawo kama me. O de sawo kama me. O de sawo kama me. Wo akwa bubuja na. Wono ko bubuja ija so no ye chie no mane ko boka. Etu onu olim se bia. O tia ka no anu. Ha! Sema boma. Is it asa se ya me ya pe ko pe ko. Abata me. Sema boma me ba wo ni. Wo bu me ma me. O de pe ko. Me kumboy no. Ni twi na nya gimi na wajimi. Me kumboy no me ano. Me ma me. Na twa me. Ba. Please, listen. Is sema boma. Sha. Me twa so. Abona ma boma no. Me se me de mu ko police station. Me ko report mu. Ya ba chemo me na me kam se ya ba chemo she me shanam ka sam chwa mo bo me me se ko report on dia nsama me kan ya ba chemo me se ya ba chemo na me kan ya ba chemo udam de babo asia
Kuma tiasi eni ne ho so la fasade police ba ba say ade bia ba bia ya ti ni ejeliu o se obi siga aba bowe ade de o a watimi akọ report am ya ba kira ti say ono okobo sa kwa saka no ade ta sa ti asema wo kan ti asema wo se say mama ejabi che ejabi ni mi ku bubu ja no sa na obi ko kan e ma e be che me ne bo me ka obi fi kwa so kumu o ba ma o tuma bia da na wo kesi no eli pa wo shia police ni wo shia ana wate wo we wo ko shia na hefa no ni so obi na man comment no me pesa obi na man lie no sa na obi hia me ara be me say na me pesa sa na we de e bo na me abobo ni Officer, enye bibia me nam kwa no so na me hia brafo mienu bi. Me nya omo hwe, omo chim omo abom. Brafo mienu bi a che wabo. Rasta man ba ko. Unam hwa na omo che wobo. Are you telling me the truth? Yes. Oh, yeah, sure. Mpacha. Because they kum kra me ka je sem de ombeba police station. Omo se me ba, me kan de me kan bi inform hu. As a minimum, baby. You look very familiar. Me. You see, I know say ni be abens kana mana ko bono. Kasa ko babu. So sure babu. Ani afia bono. Ntuma bono. Ya bono so. Na so wa nya de. Baba wa nya de. Ejabi che ejabi. Dabi. Me ma ko bubuja. Ama ya che me. Ento no so ko bubu ba. Nya buro ko do ko. Azuti. Ela so no suti. Ejese musaba no bo a no fi ko ma. Oni post wa na pena sam. The deposit here cost yenti enyam ya. Yes say die kuro na police na betre so na o me nya haba ntemi. Ayem de. Mo so ma ko boli fi yas. Akwa wo so nyina na osoma no. Akwa so nyina na osoma. Police ni we obara bai. Obara bai. Na de mo kan bi tie. This one who so bi so ja. This time who so bi so ja. Where you from? I'm here informers. Me ma me no. Enkoya de bi obi be fa ho tan. Ebi akuru ase. They say ne ma me tie a eno so different issue. They na kromafo yin na kroma yenya ye de dan ho ye ho aja se ese yo be ti o kan ya chi me so ja na o chi me no ba wo fu bebre be dodo me asa wo ye ba ni ma me ba ha asa wo ye ba ni ma me ma ha na te so no ma me no kura no o support so police che e ti sa me so ne ba na ko bubuja ne me hu no ko kan me di kan o support dey I no fear anything me dia men ka se ma me ni unti no wo ye bo na me so sa. Hey. Enyo na akwa wi eja wo forest mu a me charge no kwa ba no anu no. Anya wa. Enyo na ba ya o se fro bisake de no. Have you forgotten you are owing the Ghana government? Have you forgotten you have a fine to pay in the police station? Would you buy car? Won't you aye? You have the effrontery. You have the guts to come here to make a report? Young man. Young man. Have you forgotten you are owing the Ghana government 300 cedis? Me catch them say na we nye. Master do. Na nye. Sa me no bi say di mi a account ase. Me nam ho ene mani nam ho so. Na obi akọ report say brabet eja. Ukura ko bubu ya me kan me abeto. Me. Ko bubu jani bia me krom sure me kan me abeto. President wa ya oduro. Wa ya oduro. President won from yes. Yan from our police nua no. E pese nua no do so. E say je say jo hu ya una sinanan. We follow. First commissioner. Me ya police. We follow.
Obi ko. O ye follow si. Obi buja bia me meka. Dia man for be kan sama mo ame bo. Obi so meka. Obi so be bo dia mo. Obi so be bo dia mo. Obi so ko babo. Ne ya ko ka babo de ya. What do you go betima bo me na wo bi so go betima. Ne ya da ko babo kwantu mo. That boy. That boy. Wonu won tibi kura mo manim kura so ba be. Titu se do. Ba be ku so betima ye ku so. Ma do titu se ntwi. Ntwi. Me da me ntum sa ntwi. Hey, amonaji. Maka. Hello, Officer Joe. Please bring the patrol team to Abuom right now. There's an offender I want you to take to jail. In the next 30 minutes. Roger that. Thank you, sir. Can't it down. Hey! Somebody stop him! Hey! Somebody stop him! Masha Wonson, and I just took Roma. This was our brand here who took Roma. I will go to any length to have you arrested. After Kwan was say with case, 300 is over to 2,000 cities. If I should come across you again. Chroma will be a stubborn power. There's a many cars I'm charging on. There's one moment.